Katong harus sumlihon, harus sumlihon. No ditambalo, Yesus kasasalit korong. Ay soko iba si kadang katong Yesus na sumlihon. Masuk tapos sa mundo kasulot ako dinaan koron itong sarap kailangan mo harus sumlihon harus sumlihon no itambang Yesus nasasalit korong asa ko ilang siguro ako to Yesus nasasalit harus sumlihon no itambang Yesus kasasalit korong so ko iwan sinunod kada ko to Yesus nasambihon so ko iwan sinunod kada ko to Yesus nasambihon kada ko to sa di Yesus. Kano misis at ako isong sambayan. Kinarahingan isong kerjaan sorga kung sikaw tu insan po da kapag yang payahay dat ko sa bunabay no. O may dad iti kapag isisan dahay nga manahak dat pag isa kodungan di osonong alumis ipang tangan no. Tinasambayang dahay isong ngaran di Tuhan Yesus. Amen. Kaya senang kaswabon kumadatid insanan. Puji Tuhan to alumisat kan kapag yang payan dati kaswabon na bay no. Alansan no kudat maya da Facebook kung maya da YouTube nga ay sa kubaling kahangan dati may dat ay itinapot kapag yang payan dati kaswabon na bay no nga alonus dagi. Okay. Miampay hamagay timpo. May kumadi timpo itid sa kiranad it hamararaw di. Bainah na pa nga hari Jumaat. Man pod approve hari Jumaat. Ay pati lambusan na gindahat panambarasan gi. Jadi siyaw to pakurang ako di respond da komenda kayo. Dua hadi intangan iti ham. Hara YouTube, hara Facebook. Jadi aku di kasarisid dat komen-komen da kayo. Kampay ti ay pagisisan dati ti pelajaran dat kaswabon nga intan ko inda katalib. Okay, bahinah na po nga pelajaran po dati alumis kasari na po mo kita daw. Ay numan ko pon saya ilatuluh daw dat nukala tambuagang om tadapon. Baik dan katil baik. Tambuagang apa lagi? Ragang tambuagang. Baik. Artian na wala lagi tambuagang. Okay.
Pinempod iswang dat Imamat 13 ayat 46. Salinay dat onto kisir sakit, ia tetap najis. Ia najis. Mesti nad poingen nisio dat poin susuai. Hiris saliwan dat perkemahan, irinhot kaya nandat kondarangan daw. Kaya intangan takanupot hitid Imamat 13 nga isay marilo kamoyan nisad mandi o susuayo. Intanto ka na pala tuluhilam ilan pa nga nontok do kusta. Kusta kana pa malabi kurang ila corona. Mila na po isay na po inangonta corona najis. Memang iya najis. Isya na po nga quarantine. Koin sadu mantadat pemulayan tangolun. Yelo kantal ayat to sekiran idondo lah. Tu haraha corona. Ailan datid sera no pad haraon to kusta tumanudet panambarasan dihlan kitab. Yelo na po nga pensaduan. No kuro. Tu antakan na po dim aiso po pangubat. Tubat na po nga minsadu. No. Ina panday na ngon to kusta. Kaubasan na po dilo dat ay may iyon nga hilar rumamura. Dendoh na padi nga istilan ko tangolun di kalabangan nga rumamura. Okay? Jadi rumamura kaget supaya akakakapodasihan ni ribo. Hingga kau no kaham ngam nakahapaki kalabangan. Iti nagyaher rumamura ka. Jadi karangahan padi nga di katampura sih. Iti nagyaher kalabangan ka nga ngarahan lagi nga moda sih tako lagi. Lobi padi suhun na may pantamong. Namanya ano ko dit mantamong nga diri kalabangan katama teman. Aku ya katama ni ginda diri lumintuhun pala natad nga moda sih ki. Sumalakay na tukad nga ya diharamay pangkagakod. Iri ni noruan at katatalaw di gaya topos. Okay. Jadi ina po'y pangidap kusta nga po'y sa duwan mantadit kagumuan. Makaubasan na panda dilang mangoy nga iri na kalabangan. Dadamot at amu po'y alingasan nga kamoyan dat sa samu nila di. Suway ko isakit mamoralih ni kadaw. Iri nagi kakuaan dat ila na pwede nga pasusuayan mantadi kagumuan. Mau tidak mau pasusuayan. Sa kira na po may sungku uyungan. Pagindasihan. Iri na di kakuaan dat ila na po nga paingyan dat pasusuay kay kagumuan. Jadi intangan na po dati miagalid dit ay say bidain dat corona lebih kurang pati. Pakono kan mang ti corona apoy lanam nontok pensaduan no. Tu agyan na ilan. Ila no pakusta kita no pod ikamandilad mimbulhay nandoro borok-borok. Wah, ugadan no di pensaduan no. Okay. Ay iyala na pati nga akan na poko ay audi po na tinandilo da sumakit. Audi po nagiginawa. Nakura to audi po na tinan. Isay gadita audi po na sumakit. Iho na pa sumakit ako o bintagod nga ako. Suhuan no nga ako kita ako rango nga tumugod nga tu boling ngoton di sakit. Aylan ko na ti sumakit ako na po ka ako so tumugod aray mihadihad. May na po dila rumah sakit irid huwad inumantahan no. Labi pa di ako ipakarajad ay kasihatan.
tok suaini songodoyodoy, suaini sangadayadai, suaini tulung kan lagi. Odoy tok magisusuay po. Kung wala ko nakasuwang ihirid duwadet kulam nuwad nugardi nga tok yadi ka pa ihiri mintulong pa tulong ay korongo ko naging ako nakasapti ho ay garitano ko na korongo. Jadi iti sumakit tinan arwol tinan okon nako tinan dati arwol suway ka arwalan dat itaruruol pamusarahan dati nga sumakit. Sumakit tagi tinan ginawa ko nga sumakit. Okon nandun kapiusa nanday sakit ki. Ipian dia ta arwol suway nga rumul nga indo. Mia galut ay ila karita tika ilat nuno na pa sasakayan dati lebih kurang iti tinan dati. Sakira na pod hara sumakit tatiso sumakit nga ini sanginan digi. Ilat kendaraan nga lebih kurang tiad deh umpala pugid apaso tatayar mau tidak mau sansagan na pudi dahil sa supiar jadi tinan sumakit ginawa nga sumakit o binsangano nga sira sumakit haron nanti kairak nga yoho mat pingira kanilo ka kadodo idiasi sumakit ga ginawa sumakit tinan sumakit ginawa jadi haron na po kapiusa nando diri nandod okon naging da sumakit antakan da sumakit ko tok kita naman ti kapihom nunu pendirian toko nunu ginawa toko nunu tamodon sama ada tepat toko pananud da kinarahingan da ipain tepat ko pananud da kinarahingan da apon ko tepat kapiyo antakan da asihat toko tok kadatiom oy iyo ho na sumakit tom paing kuroh piya nga ako na may bomo ka nga suway mo tiri orikatan ko disakit ni hirih na jumatid kita hinad pengkukurahi pendirian no kadang-kadang ka sumimban kasimban iti pendirian to ko kopiadaan da mo it asihat po nga sira da sumakit sigog kan susuway dan da pendirian dati iya din hari sumakit jadi intangan na po di dati nga iti na po sakit masalah kesehatan nga isa kadaw ho pelayanan dat agayo pakod na ka ikakampungan nga ikabandaran lagi atapot kapiyam ilon na tanil pelajaran dati idi kanihab nakatalim itinapot panginjilan kota nga inapay asanong taka semua nga itinagiat penginjilan dari sudut kesehatan atumbayaan takod mantad po di laid Yesus kadaw nga ay melayani isiyo mantad ka iti kalidasan iti nairalandet di antara daralandet alumis iswang na pelayanan jadi patilang busa no dati sebagai denominasi Adventist iati ni asaru do papaharatit kamayadat activity kesehatan tahniah dan puji Tuhan halik piad kisakit okay di Adventist to kapya ikamayadat papatilang mo sila gaya hidup sihat akan ka sumakit okay yun po kadang-kadang kat mga sala kumangko iati yagal doho la yoho na gitu mo natas tamo na kun ay mantamong ko kalidasan sigag kayo rumikat nga sakit napasik ka dilat
Sojor ilo. Wah, katila musa toko. Jadi sera nu pod mia gali dinga ailan dati det iya ti sorohon na dati ki memiara toko pihak kesehatan kada pemusorod toko sumakit. Sumakit nga ito kay right ka hiti toko pemagunan sumakit toko ti. O kan po sumakit tinan ginawa nga sumakit. Boleh jadi ipagilitan dati dodendo hari sumakit ginawa sumakit tinan ki nga sorohon na dati om puri mo na dati iti na mati at kawayaan dati ti pemagunan. Harati sakit-sakit. Okay? Okay. Haron na di songkorit-korit. Waningan bodil. Jadi mulut waningan na kaambon. Okay. Jadi sera na pas sumakit to ko tok kampagumbalan mati tagayo. Boleh jadi da iti na papanginggari tanda sumanu nga iti sakit. Wah. Contoh lagi. Tumanod ka kaamod ada pamatim jaruman matin papasakit. Tok. Jarum magid it papasihat arwali akan po di jarum mo papasakit ki. Kon pondo di onuan darmadara. To gayo no may jarum mo darmadara di dundog eh. Jadi koro idilay to soroko. Babay no ang salaw. Umbala na di jaruman kad aman biuso pengukur. Tokay pengun ta purimanan ki. Jadi itinahat panasakit secara positif sorohon toko iti sakit nga papain samok dati kumakin narengan. Naretan na dati piro-piro tadaw di nakatalib. Dat iti sakit nga iso at warning. Iso kapoilan. Dat tinan na ko dati nga oporlo kinarahingan. Iso kapoilan. Sumakit ako patut na pa nga kasaro ta kinarahingan. Warning matiriki. Asal sumakit kasaro kinarahingan. Iya dadi humanto ko. Apia sumakit kasaro kinarahingan. Okay? Puji Tuhan tu iringai o pendirian dati. Okay. Mano po dati poin samo ka ila pelajaran dati dabay no. Miagal po ka hila barat di negara Eropa, contohnya hila Amerikan lah. Okay. Kau basanan na po dahay kalau po nulis nga sera na po asuso hiti tanak pasusuayan. Pasusuayan ni tadopon. Pasusuayan tadopon akan po ko pasusuayan tadopon nga inapay hara kemampuan mungkin ibilik na pasusuayan. Kakito kuno di tayangan-tayangan ay to konsuay ni kagu hilad dilad kasisian dilad tangana ko tangkoro ko pasusuayan no katasoro ko. Nga iri na ko basanan dilad di. Nga iati na pati nga pengkurang. Nakatungkos takadit dan tayam-tayam eh. Miyagalo po kayo manok. Ay so, imati manok kot ansa itana kom tangkiadan. Haro ka hisuang talon dati adi. Ansa itana kom tangkiadan tay ko tantalo lagi iduan no. Ino kay pengkurahi panyo hindi ay akon kay di kay panyo. Ansa sendiri ini tanak kot manung kamang kemadiri rahat gitu. Jadi jelo na padi di nga ipanyuh lagi. Iati na pati nga no na pa idati ko wasan pipiaraon mo ang manok ang taso ang sapi serat o susu ansa
potong kiadan. Jadi puji Tuhan rumakan Pakasari gitu. Nggak haray mat hari kasanangan nila tilo tumanud da polet nawayaan nila tambalut dati. Sayra no pod hilad dilo gi. Susu buagang po ragang po baik po potong kiadan no. Ay insan tadaw isi ano po din nga sayra no pod hopadam 2 tahun minay dia papaharod lawatan pendidikan. Nakatano di lawatan pendidikan. Lebih kurang ke tira tadaw kasi ati. Sa minggu. Sangulun na paman tadidit nakampad isuanggat pagindalanan di sa minggu iti nga mantada Pilipino. Saya rada dong tuong. Kita di daw nga kumbali siya kita demihan. Iha padam 2 tahun. Akura. Langadan di molahing, boleh jadi langadan do walay, langadan di tilom kapengkura ge. Nga kaubasan ko nga langadan molahing lah. Homesick kabo di denang giri sedikit. Jadi nga iya ho no kasi itu no bas mentada tokoro kotangkiad no. Ikamoyan dot bordikari no bodila ki bordikari tay ko haro dodit kapuri manandat kemandirian berdiri di kaki sendiri berdikari. Wah, gua kumatin na kailad irharatid berdikari. Berdiri di kaki sendiri. Ya, agangau pa di kasarilan. Buan. Agangau. Mingka kata igakad sendiri irine kamani berdikari. Oke, jadi sira na pod basanan letanak nga Malaysia mingka kata igakad sendiri. Am ilo na dagahit karahian dati ki ngasuay mari. Antakan dit gumagayo nagiletang anak karahian po dati nga milah yelo dat mangurus sa di tinandilo. Ngasoy rakolahing toko mentad kita nga taki ham tadu dahiti gurup serak kolahing toko anggapun toko tanganak dati biarpun nang kalau tahu no gitu. Ulam na kuragari tu ya deh. No sukod ni tanak dati tanganak no ngay ya di tanak kasarid pinguhatan pinsuhuan iri na mati lumrah hidup sebagai molahing diki. Iho nga mamusoro ko kolahing ako tutiham iya ti kasari. Ako yung matuti kanat kusaro ko gitu. Miagali tulo molahing ko hadahad kapurimanan ka. Oke. Jadi hari lebihan. Sera nampak koin sadu nga katangkiat kasuai. Iho kadaw sera umur 16 tahun. Hapod po mo na tahun tingkatan 4 di tahun 96 kasusuay ako nagi. Hali piad akon ko ikamoyandat samok ko piad dit molahing tay kay keluarga. Nga iwalay magyakamoyan ki. Kasusuay no mati. Padamon na tahun. Nakoihad ako po. Kasari. Nga tingayaman. Jadi mihad. Dongwat pitang atuang bagi. Maning kuluput. Mihad lagi. Ya kayo. Kira tahun na ko tahurid minihad. Langadan na muli. Gisam din na nang kolah tau. Hari mihad. Langadan na muli. Nakasawo. Kitang anak. Mihadi. Hari kapuriman anda langadan. Homesick kabo diki. Nga kaubasanan na pod hitid dati pengkuro. Ilo na patanak nga rumakan dati miampay dati gisami kagayo. Bahkan sumandak kaubasanan na tangan dula. Ang agayo no nga pentalad kasari dit tina daw modok.
kada punda sumusulan nakagayo gisambahara nga di tuhatet hingga tanak lebih manja kusai katandu ino pakagaya manja nga kusai nakura to kusai kada ada ko kaila ko na simar ila na patanganak saira da pansungko da malahing osaro ko nahit aku dia pasundan na tempat tu ay landa ko yung nakuha nga ko hara isat kinenan ko bertugas hara sa ulo na tambalot sigo nga isa da ko sigo sigud it sikularanda kan kay sikula tinggi jadi kebetulan ada guru disiplin siya di bo mono narita doon siya awayaan di siya di sikulan di kasi ang nakalay tanganak itih nagya kadawot masaalad hiti kampung tokoti dot iti na po tanganak pensongko pakasarin mo lahing gamodop kasi tu mantad ko taraf hidup bila kamu yon dat hidup sangat sederhana gisamot ina po isa walay isa na bilik jadi saya na po isa bilik nga ina po di tanak saya kagayo terpasay po yung sungko di mo lahing modop umbal lo di mo gisa sarita no hindi tanganak jadi kasyo pakadada ako makinangod pailisak kinangaw ako nga nakurang madihit tama ko dito ay sigog o siya na no kung tama ko ngonit tapa ko on si tay ka to kayo bahaya to matitiyat tigi komon na pangharoy kasanangan nila komon datid o sa nga negara barat ka hari kasanangan to iti na pali dati nga ko kita nga di tanakot on si tani tina to kay datan ka mada ko kita on si tanatina tidak kira on si tanatina ka on si tanatapa nga ilo na masaalad di antara di masaalad away andatid tikin yan dati kin jadi saya kira na pas serius betul kira-kira ita ampay kurang nga ay lah na da follow bo inapait bay na nagit otopot dia to puri mana nakama jadi suway ko i masalah ya galidi mila momosed ilo na po di tanganak dati nga kabulon iho kadaw nga puri manan kuid ay uwakon na po kakuha na guntalaw ako nga boleh jadi itit alaid na kasusuay di suangkat tadapon lebih kurang ke ay alaid ako mati oy tingkatan 1 tok di tingkatan 1 tu ina pagyadi gumaya-gaya na di kailo na di modok pahingga na po na ruang tamu ko hingga nga ina po ang hapod nagitaon pensyon ko imolahing daha na po kahandaman karikot ako na po 6 taon kasaraw ako na bah ingatan na ka madati at serius batul lahara tangan susuay di bay na pambala na kayo oke jadi iati kinarahingan pengkukurat kayati isuang da karohanian iati na patinga da otopot kapya nga nangakolataw ta kanad isuang karohanian intangan na pod sa kirad umur kadi Rasul Paulus iati na patim ng katuwa ta kanang dari segi umur rohani na kumbala ko bertugas sebagai sangulo na karani ay
kadai komputer. Buta komputer aku di. Antakan na po di kulit tahun 2000. Korikot na dihit. Lukisan AutoCAD. Tokoy. Hargaan dati tikus-tikus itu mangigit pati nga ako kay tikus ako ti ladahem ako ni kay ti kaginawa ko tikus ako ti dati nga manangkus ta tikus kam iti dia ay susuay na tikus haron nagyanda hit i kursa kangaran di mirap kirap idid sera manay ki kasi seret pigi sana ka nga pagkura di kasirit kasirit nga di kasirit kana to saro ko di panambarasan daw di bo pamuhanda inuwer de istilah kasirit kasi sirit kadi sigo nga pagkura ka karang nga di kasirit kana to saro ko dadaw na di buta komputer kopya jadi saya ano pa din belajar niya lebih kurang 46 orang. Sigu no pada hadi nga Ahmad Tulka. Mantad sa mananjungir mo. Miguli-guli ako pa manguhat apanganakan nga hindi siya. Ini satu orang ini tidak pandai-pandai kan siya. Ato pati nga yaman. Una da nga di pa kurendat. Amang ano ko ilo. Kahit na dihit si kulit di ngayon ko na din isuot kadai komputer karani bakari taraat mo IPI karani nga kasuayan ni hari po makarani kusay doon na po osoro karani kan po nga tandu rupanya karani nagi kusayat guli ko biya karaja papakamu amo idi karani tongondo haroy karani kusay ka nga susuay na dit sorod karani kusay mau tidak mau patilam bosi bagya karaja halip ya buta komputer ay balay ay kasambulan ng tok komilo no koilo ay mangajar Microsoft Word o kondo ko koilo nga apal nga nunoy paborosan nunoy patulisan nunoy paborosan nuan na pa'y karatas kertas latihan daw poing ka milo na mimbalangas nuno na po man boroso ikaray ti hirig pelajaran paingkura pasuangi la tambola gahilo mo ikad hilad insert picture klik ko nila gambar klik insert dilo pitak-pitak panginggayo dilo papatugari tok koilo mo di kakagadid mengajar sambulan lagi intangan no pod ay dari segi umur iati na pati nga mengajar to kana nga nga irin gi kakuan dat kadang-kadang say radhar pamimpun teka mangimbulay mengajar marap pun dati komen lebih pedit ngomulok may pangajar miagal ko mo sitar dati ina po mo sitar dati ngomulok po harana hit paling ditamula kidim haret keluaran college lebih kurang 22 tahun 18 tahun sinumuang 4 tahun siap baru 22 tahun dua nagina podam 2 tahun mengajar dati nang kakikang to kono nakupang ngay to kono 22 tahun nanging mengajar dia di depan kaya panganakan yung manhak dia nasihat ita po nakasawo manguhat ka na to pengkuran na pasaliti
ilan po pasal keluarga kadyo masih taruh baru 22 tahun. Iya, pero natanak apa nganakan tako ida. Nga nu kagadi det tiwas sagi dati det amin singilohi leboras kinarahingan. Jadi intan po dari segi ait umur iati no potihom nuka patut tet pengajar ngai tako na dari segi rohani nga ay mo murah ata ko piami mengajar paling kurang sekurang-kurangnya kan untuk memusus ginawa kom keposian dati sendiri paling kurang saya rano pod mila taka memusus sedati keposian iringa agayo hit hanabid di bo agayo hit tongkop dati piro hatambalut dati ogumo pasanong na po hit koboboyhon dati ata ko pia mangajar ino pa ikaboboyhon kaboborosan dati nga iri na bagay kajar di po imilad papakitad pa yung kukurot kaboboyhon da sangulun pananud da kinarahinan. Okay? Jadi hali piad iati na pati nga ikaw munda tambuagang ngay nga mumbal tako na dadi subuso tadopon kada na di dat gi samiti kalahing nga pansungko kasari tako di malahing iati de isuang rohani nga miagalid di kada di dat ino poy rohani iti karohanian da isuang ginawa dati nga tambuagang kasari it painuman kasari susu halipya dari segi fisikal sumuso terutama kusay gitu manja ya nga dari segi rohani tangkiadan takan adila sumuso kasari dari segi rohani ino padadi hit takanan da rohani dati nga ini tong kodo kade akan na di ka it bubur lagi akan kay susu lagi nga itakanan tong kodo sakir na pod orikot dati lo isuang ganununo pakantakan ala takan na dalat obing kaus ngay kaubasan na matigan i grup-grup saya na pod terutama grup WhatsApp lah aku kuan to do apalagi nu buatan sumuliwan da grup tu hari kapuri manandet nakakaus sahiri iati na po sebagai it mangakan na ngay bosikut biskut King Kong kat dari segi rohani na dadi apa tutit sikit-sikit ku maus kumaus dan dongatok pengkura ko na kumaus sekira na pa kumaus sa mikaruhang pengkura ano ay so nakamanda serius betul so sanguhat-uhat din mo diti serius betul it agenda kalau pakirit di wanga makila ko na panunuham may dak may ikaw na intang itikidan na ko video na may pangukab hingga awayaan dito yun. Jadi isuangkat gereja sira na pod tambuagang kasari iti kaboboyon dati suang rohani mangigitid perpecahan daw mangigitot ay momonsed ina pa gereja idi nga gumuot kabalingkahangan bah jadi I will go to nung kalahing tako na matitiham katingayam tako na kumaus didi malahing lagi magurat tanganak nga nung kalahing ngay tako na ti jadi right to padadi ko ilat tango kumaus ikapuriman ya dadan ya dadi dit na dadi kangam dadi apatut det apurimanan dati nga kadung kadharo hikasari kapurimanan ti di
piadi atagak nga main na dati pususo. So kurang-kurang nggak pusus tako dati ginau sendiri kaposen sendiri iati pia hupupendalan dit kaboboyuhon dat paingon tako den kinarahingan nga agayo hi hanabid serad o kita tulun irina sakirna po kita tulun dit kaboboyuhon no mereka memuliakan Bapa di sorga. Amin. Ang lumisa kaboboyuhan dati. Nga, paingkurah piya, gumo, namati kabaling kahangan dati, rumi katila kamayan dat ay kamatangan iswang rohani. Paingkurah sinusa ila sa ulo na tambuagang. Paingkurah ko mamiarat tanak. Momonsu po di tanak nga ay atamaan. Yan na po, maya ko na igit tiragang. Muda siya ko maginarapo nga itong kalongan. Tu atamaan bo. Alamak pagyagi. Igitan no tilo nga aromomol mo da si kon idet kakataon no nga pag ginarabolongon ko gakod idi mo gitusutus mo ako ni ko asa nga mantamong papagayot tanak iti nakaguhit uli ka na nareta nila bayi arahiyan ko idat ay mangimbulay la asa raw ko na imbulayan kay pelajaran ni nakatalib sayrad haratanak tokoro sigit gorigitan si kodut ngay pingas ko kita nga iyala ano pa din ngalamok po sedangkan da itulah nga alamok iyo na po ngon ko kakato nga modus ako maginarab ngay ang olongon gakod dat akitan alamok kamano po nga kagarason dat tinandela sumapo sakit nga ay so po akuri po kakita takan po di tanganak si kibit si kodut si ponium kabiya nga tahanan na po dati tu sumakit matiganda lang on taka pinsiumay kan pondik igonggutan gi kawi mo kaganggut kadanat yan dito iri no matiganda nga kabaling kahanggi tanak idi ila tanak kadaw nga ano po tampuy rako mikik-kikik po na kalangik ngay tanak ko kay rak tok kada do ko poy rakod saray pian mo tinadong tuwong tapat ka pian dong tuwong nga sigag ka mambus-lambus sa mirak-irak jadi sebagai sangulo na malahing sudah pasti na kurimanan dati paingkuro papagay latanak na aramay ka hari karamayan bo nga ay dati nakuda karahian nga miagal dala suang talun sayra dat asuso mamanaw kano pa kumanaw nga milonod berdikari iya dati karahian dati nga iyalo nakatanto da pa yung kukuro papagayot tanak mantan dito koro sangadaw 2 tadaw sa minggu sambulan san taon ila nakat pagindalanan nila sa ulon tanak iswang rohani dati nga yadihi ako ni mati ko kapansu ko tumitik ko na pod ay lan nga na pula kitab harohi proses daw niya galila sa ulon na tanak sayra na po katari mo to ko kinarahingan katumbayan dating alamok po amo po ako daw iri no kakitanan na po dati gumuit ang baptis nga gumuit masumuliwan lebih kurang ulat iti kapasian dati iti pamagunan bo hara asusu nga hara matay nga sepatutnya gumuday asusu ko gumita patay nga iswang no pod denominasi dati pero baptis har talun hopod bulan 1
kay anda taon untung na apintang nga po kasari may sambayangin ang kabaptis sedangkan da iati penong kolot tao di isuang karohanian orikot nanday kamundat kokausan atau kan may sambayang boleh jadi ano may sambayang suhay kayri iualay sendiri nga ano sumambayang atatagadan paduli na kinarahingan ka sendiri nga na sumambayang jadi hali piyah dat opurimanan dati lo nga sarohon na dati ogumo mati kabaling kahangan dati dot minggayo minsusuay mingkakat igakod sendiri maya itit karohanian dati om ikaguhit oporlo dati pabusarahan itinapodit karohanian dati nga boleh jadi da insan tadaw da sumano iati na po nga no record tadi kapiyahit mingkakat tokod igakod sendiri kada po borsa sumano dandoh nga purimanan na dati isay do kayo hit kano karaja o to dandoh hilo hiri na iya na po nga porlo na di mingkakat to irohani sendiri ay so na di hit pono kasakadong no dat point tayong dia nga asasan no padandah to hara na ko'y paguhatan harit orahyan kod popolam buswang ginawo gumo patambalut maya dat piramutan na telepon nga right pokoy pansang mo kom aiso no matikan sa duko hiri na dat akito dat kano kanang kuming kakata igakod sendiri maya iti karohanian wah jadi kada takono dat ino pa'y katumbayaan dati nga sumakit ila na pa sumakit no kala sa kirakusta najis dan memang ia najis manu takod iti na pakatumbaya dati kumakin narahingan nga sumakit sayra no pa sumakit ako tumbayaan dati mila taka na kamayan dat najis ako tumbayaan iti no matiit masaala dati tagayo sayra no pod ino po hit pangertian dati dit pologo san no polot paka lalang sumunim yang pailaparay sayra no pod pangertian no po dati nga iti oso ng perbuatan iti amu bebas ta kono iso ang gereja ka nga ilaw na matidihit masaala dati tagayo taka umbala na dadi iduon na di ngaran di siyalo ka tu ino pagay perbuatan nga ako na kami ang takit dang kinarahangan panuhuan sumakit tayo rohani siya sumakit piya siya nga poson sa ogan dati anggota takay siya iduan ta kana pandakaran ng paikuran nagyaka so kurang-kurang niya iswang kasari na pod idwente sa ngaran di siya mila pa siya asa nang pa siya gumuli ka tok hilo di pa kayaan iti mangidong ngaran iswang kaanggotaan no kanito sonong hingga gereja dati iti nakakabaling kahangan ako nakamangidong ngaran mongontak piya disiplin gereja kani kasanang-sanang ontakan nanda di jamaat pengkura kagu momogulig ginawas siya dati ontakon nga ilo na sakit hiri kasari na po'y sakit iya tetap najis iya memang najis intangan no ko dadi lohod dilo nga pasusuayan mati di lagi sakit jadi dadamot at apo kayong bulay kamundat pasusuayan ni kisakit na rohani I will go man tanto ko sa kira na po daharohit papatagasil dat isay no po'y kapitano da adjaran dat gereja agama patamo ng aran ka na po to miagal dadi di daw kumonis nga anuan na pala prinsipa sumakit to kung mga sihat mga sihat nga dadi tigi
haro hita sarau takot tiya di nga kobi to kan nagi dia lo bo. Tu haro sumakit di nga isuang kerohani boleh jadi dah dia lo temu dan mungkin ano koy lo ano koy ralom nga taburo si magya da haro mo no mod. Haus nundogi to kom imong karabibi po nga nuno na po nga nusualak kitab oilan ngay asampi ni mati kumbala ko dat dua ya hay di Pastor George Lamam mineri kata isa gereja haro dihit haus sabay siya di ba mibi bibi pat tiyan digi o ngay mati sungku dahay mihadihad po oilaan kunad ina po Yesus isiyo nakapegang pamasi hagayo lisisyo iyo tiho ko piya o lisihisyo mihadihad pa isi ba ay di milak ko mo yun amila tambarasan may kulawat da suab ka tok ano na kitanan da suab jadi isuangget kapasian rohani dati tilambus ta kono dat sumuni kada dat tambuagang kasari kapasian da rohani dati moy dat yati na padati ham kano to kad mingka kata igakad dati sendiri hingga na po kinainan dati nga kano to kamingkakat maya diti karohanian dati sakira na po dat ata ko kano mingkakat o gumudi kantakan agumo pagyahat ngan dati ramuto sebagai manahakot sokadung ke paling sinangon tidon do haro handphone dati haro piramutan ke puji Tuhan tuh mantadi ti kecanggihan milop ya pakaian dorogon nga yati kadaw nga mila mamakad ay tumano de isuang kerohanian jadi mahita ko no poinggoyo iti ay kekuatan rohani dati moy dat okon na dari ko susuho inuman da rohani to ko nga inay makanan dat angagat paingkurah pia tawayaan dati nga ogirat to ko isuang kerohanian dati okay. Jadi tokom tepat masa taka di bay na puji Tuhan tumbayan ako dat ila na po isu berkaitan dat disiplin gereja termasuk nolat pengiduan dangaran pengguguran nama keanggotaan nga hingga kini tidak tinga agat tumbayan ako dat agumo na nawayan do kayo haran na pengalaman ako pengkuran ako taguang nga harang nga ihati na po sebagai ay anggota gereja di nakakamatang iho lah sekira iho kasaro gi painsala na po perbuatan ko memang gak apatut to idua nangaran sendiri ako memohon dat may pada ko idua ngaran ko damot ka ko tu atapot kepiya gi mantad ko katakan dat iho na po tinga nunay tindakan dat milan man ko guro ngaran katakan dahara perbuatan ko diit apatut to idua da ko ngaran ko Sera na po kumodaw ako diri kasari asili gandas ilo nalo kustad isuanggat gereja dat asili gandas asili na paggandas iri nagiiintangan da tulon umbalay pagi awakas te ko alawai paing kakatahiri paintaladi gandason isay intangan da tulon ano lopis hanidit alawai gandason di inagi gandason at kana dati secara dengan rendah hati lah sekiranya pod iya hoot haro masalahku it apatut tet untuk konda disiplin teko digugurkan keanggotaan apa dilo o bincang iho sendiri rumikat may parido ko ido ngaran ku damot
Iya dih na patapurimanan dati. Iya dih na paginawa dati. Iyati na pa nga nasuka di rohani dati. Paham diri to na po. Eh, kada to na miagalin letah nakot. Ihay ka. Paham diri molahing to na ti. Jadi sekira ay do ngaran dati okon ka amila gumuli. Kadusah to pia okon ka amila gumuli kumakinarahingan. Okon ka mangigit taratid painsuang pod hilad buk keanggotaan da gereja ngaran asalamat ko no kon ka ireratid digi yo di no padadi tok kom yo ngalai dok na tumakis samantad katumbayaan gi jadi iati no potim nongokol tau takon isuang kerohanian nga haro no po nga kada takon na po mansed tindakan te perbuatan di milo mo mansed iati no po nga iduan mantandet keanggotaan gereja ilo badandit apatut kepimandatil lo bo nga kaduhong kad haro kadang-kadang hari mo tiga kapia kantakan iti at dati temodon gi boleh jadi det ay nakataguang takon tuduhan jadi milo na pohom secara dengan rendah hati lah moy det a boling kahang a audi po ni lembaga gereja mo mana ka usul kumad jemaat a audi po di ginawa di masitar hirid pemusoro pengkuro Yati sebagai anggota gereja yang matang, miampad asiri bagi nawo, Yati nagi memohon. Man pada ko ido ngaran ku damot ka. Akon ka mila gumuliasi. Sing guli-guli to kay mila to kay gumuli. Nga kada di sikit-sikit buka ngaran, sikit-sikit buka ngaran saya ka. Menempuang oh namo didit digi. Tu hal na pula kaanggotaan. Mia galod dit yati na po nga mangada tokod tanak dati. Yun di dalo bo. Paingkura pa nga ay damilad adaan. Nga sekira napat tindakan nuit popokit ada iya na pandahom silid sebagai ada sakit. Kadilo. Ia tetap najis, memang ia najis. Jadi kada to kadadid isu ang kerohanian sumilih to kadit sakit rohani kusta, sakit corona dat isu ang rohani. Mila na pom ihati na dahil tong vaksin nga lo hari sumakit ihati kaubat. Miagal dati karohyan dat manta ka pinalano. Tok numaro ka sa hari lumako gi. Oke, jadi kung sikaw da kayo na pagyampayan dati di kaswabon bay no, hingga da na bulayan dati dat isuang kakarohanian nga gumu iti sakit mila nagid iti no pakarohanian dati nga mata da bay painggoyo to no milad iyati na po nga asilih dat pananud kinarahingan di ongo girot ongo kodaw to ko antakan karuba dan nuno po pagumbalan tay ko ikantakan nga iyati na po nga paingigit ang painggirot kasari to ko isuang boras kinarahingan. Oke, jadi kung sikaw da kayo na pagyampayan dati ang saraw ko dat pahitian to ka natit kay sisan to ko kada dati lihuay tatuong kabay no o gumui kabaktian online at akita ko tadaw da suwab tadaw sabat katilang bustakad kapag yampad isuang kabaktian nga ata ko pakalimpupos sa iti kaswaban na bayad no oroh yan ako mangimbulay iso o kantakan ano ko masa 5 minit lah ay lebih kurang ke sambulan si tanga to kono tulak yang tiada kabaktian pinapaindalan iti kabaktian minsusuab hara kabaktian minsusuab hara nagi khotbah dati hari sabat kobasan pa dati nga pukul 1 atau pukul 1:30 nga sekira na pamilo iti na di pamumujok sekira na pamilahom
asaraw ko dadi dat inapanday hari Sabat idi nga ay akon dadi ka manikid Sabat to pohoron dati sakira milo ikot bah antakan hari Sabat. Contoh lagi, contoh lah insan sambulan. Contoh, nakurah tu ya di hitid dahiti nga haratanganak. Ila na po tanganak nga sira na po sa dapon hari Sabat. Song kayaw-kayaw ay set manghak dilo. Jadi dengan sukarela orohyano ko dadi dat mangaturil tanganak nga apurimanan kuno kapiyo dat iti napakabaktian online nga haro hiit kalamahan mo kada ilo tanganak dati ilo na patanganak dati inggo di may tanod lobi pandala remaja-remaja lagi ngay ang atan dati mintang iti dandusun dawlo nagin na mintang nga dandusun ipe malayo nga mintang jadi ilo dadit asaro kulo po sagara na pamilaham ina pandai khotbah hari Sabat nga ingkurian dati lah milan po aiso lah tu agumu igahit kabaktian do poroni di akan berarti ka kasapo ko ti manikita daw nga asapan to kay apalagi hari Sabat nga it doha kapurimanan secara pribadi lah iti kabaktian online nya galidit kada kapila tanganak dati bo jadi secara sukarela parahyano ko dadi mangatur dia atur kuno pandari aturi jadwal isayat bertugas nunu activity mila ta kay kapahar di kabaktian isay no koy lo insan ta daw do sumano papaharon nun dehed activity di tanganak dalam bahasa dusun baru apanganakan to ko kita di tanganak kot muasis pa dusun dia lagi nah jadi ay say masalah di bagi iya di na ba to ay sa masalah kada ko mimpun da Sabat depan ay sa ko di hot khotbah dusun langadan ko no pada hara khotbah dusun mintang ko no pada hinad aswaw channel inggo muanta kalau pelajaran manta ko it tangani ba moy dat ay mili dati gunawan da iswang dat ay nununuhat kay sisan na kabaktian. Okay, jadi batas kuno po aurus pariham akan hindi ka maninagas kapit ay sa itibo nga harano po kaperluan gumu gay gantung to di bo ilo nagit minangidongaran nga gantung no matire paing kukuro di ka nunu nahit apatut ta ido na ngaran iri nga persoalan nga ito kay jadi ina pa'y pagangatan ko nga akon kahiti na dahay at tumay anak ko hinad kayo nga ila na patangana ka sang hilogas mantad kami ko ti online pengkuro ta ko pamangatur dia lo jadi milo na po ham akon kahiti na dahay aturon hinad ako nga aturon na dati latang anak ilo na matigyahit apatut kapiyad man dati baik-baik pagyangay lo lagi jadi manta ko pa ilo kung kubay iswang karohanian manta ko po ahako iswang karohanian maidat ilo na hit mamalapaw dati palapis dati timpo tarikot okay jadi kau dit kinapagyampayan dati di tadaw Sabat tet parikot nagi iti kaswaban di bahay no hari Sabat kaswab o kita kum mo program di paindalan non pagano to kano kasiwatan da tumanod sakira na pod iyati imong urus nga sambil mo kinangaw sambil mo urus nga doho na pod gadi kaboling kahanganti nga iho gadi mo nomboras ako di milod sambil urus sambil khotbah jadi makiampunok pa di diri lah jadi harap ako
Kalansan ako oratian ako rila. Okay. Bahkan no misi sa takad isang nasambayang. Kinarahingan di abantog isang kerajaan sorga, kung sikaw to di kaswaban di bayno, insan po dat kapag isi sa iyahay maya itit kasalimbahan na kabaktian dusun, naratian dahay dat iyahay ng patim agu mo sakit rohani, it sakit-sakit dahay di nga mimanggat sasamu iswang nakarohanian dahay nga miampay da kasiraban da ginawa rumay katihay kumadia makiano yahay dat uhupan yahay dat mamulid o mamugas o insananit sakit-sakit rohani dahay iswang nakapasyan dahay tisam-tiso. Ang paingkanagi kadaw nga ay kano yahay dat asilih dat ang tuwo iswang nakarohanian o magiyahak-kahak yahay dat tisam-tiso. Agumo padahot kabalingkahangan di awayan dahay agung pagyanon dahay nga alansan ni hay dat timpo-timpo dat arikot kano kasarihay mo gisiso iswang dat kabaktian iri kadaw nga milo dat momon say dahay tumuo iswang dat karohanian dahay tumano dia berkatan lagi pagindalanan dahay dat tadaw persiapan iti gisambot kasadia dahay tumaguang katadaw sabat nuno na pa'y buruan dahay nga buru manehay ano ay panghupan may di na pa'y buru-buruan dahay di nga kung nga tunod miyantak na gidi karahyan mo labi pandad it right ko araw kabaling kahangan na kalidasan datinan ano ay nila dat kasabaran tumagwang iti sa kira miyantak na karahyan mo iri na day karahyan dahay nga manuilo kamawo gisambot olingasan nilo gunawan nilo iswang na palayanan punantin sanan do sa dahay Tuhan tinasambayang dahay iswang ngaran ni Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw da kinapagyampayan dati di kaswabo na bay no ay kapisanangan dat papaindalan dat buru-buruan da tadaw na bay no inako po.